Baseketeri na bayingiseli ba Gaza Reactors. Ilisi swilo swin'wana swa manyanga lawa. I wish I bule swin'wana swa nkoka after loko ni bule ku baseketeri na bayingiseli ba Gaza Reactors. Mara swa ha ri tano baseketeri na bayingiseli ba Gaza Reactors ni mbiyele na yin'wanyani reaction video yintshwa. Ni kha ni famba na Nomonde Roja na Hennessy ba kha ba ku Mavavani. Yeah, a music video kona. I think it's the first time he reacta ka Nomonde Roja. Not like it's something he reacta ka ngoma yena na Mr. Post Marimba. Mara I said tshama iba na ngoma yena straight label ku official track ya yena ku nga ri feature. So ero sungula maybe that time wale Jumela maybe o blind and Steve man. Sis lava ku find out ku ri inguzi na wa mani loyi. Otherwise u nga ripali ku subscribe ka channel ya Gaza Reactors u like video leyiwa u share video leyiwani na maxaka na vanghani va wena. Otherwise hi nkarhi lowu nga heleki mbilu a fambeni hi yingisela Nomonde Roja loko a ku Mavavani featuring Hennessy official music video hi leswo. So wow, show me your power, Nomonde. Show me your power. Hayi man, tshikela sweswo vhaka. Yeah. Yima ya. Tira kombela rale na ngata. General. Nuna wamino, wanibawe sankata. Wana Rogers. Shiendo shaweno, shane patanga. Oh! Okay, ndamzela kwena ndamzela. Ijaleria. Nangala kuvula. Nobowa Ishimo cha umuntu. Nikuswepa kati nikona. Waswito. Niku inje waswito. Takula ginya teka. Loka buyilela kayo. Wani metelo. Wani fumbutelo. Wani metelo. Wibone ne baba nono. Wami poila baba nono. Niku wani metelo. I wani fumbutelo. Nanita tela mani. Minanita tela mani. Lani mbilwini. Yo lani kamina. 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 Niba misekile na mina wa moyeni wa mina. Niba misekile na mina wa moyeni wa mina. Anoringa da kulungisa swa mutu wa mina. Nikhomele kansatu wa mina. Anoringa da kukanika swa mutu wa hina nkatanga. Kambe na swivona. Ayivono na nkatango. Kambe mino fute na swivona. Ayivono na nkatango. Yo way. Ay ay ay. Kawa. Nifakala swandla matini. Awuni twele nkatango. Nifakala mandla matini. Awuni twele nkatango. General. I will never do it again. Oh yeah. Namina bo netoma baba. Wanibawe sankata. Netoma baba. Namina bo netoma baba. Wanibawe sankata. Netoma baba. Emoya nene bo netoma baba. Wanishupa sankata. Netoma baba. Embelweni niko netoma baba. Wanishupa sankata. Netoma baba. Balina wone kukumakala netoma baba. Wanibawe sankata. Netoma baba. Nikomeli niko netoma baba. Wanishupa sankata. Netoma baba. Nikomeli niko netoma baba. Wanibawe sankata.
nkata swiyendlo swa wena swa le patanya nkata Wamani loyi na voice nadi anlave ku hemba ina voice wamani loyiwa and the voice ya yena same time yi deep nyana so like yi na bass a ti voice leti ta vo squeeze vo huma le gari like yo voice leyi blind loko ku byela chirila ku hey fanekele u swi twa swi yingisela ona voice chirilewa about the music video. Eish. Jinja, sika, jinja, nkata swiyendlo swa wena swa le patanya nkata Okay, nanginiketa mara loko ni hlamala le masunguleni loko video ya sungula a ni hlamarise hi ku ri okay ngoma na yi tiva nuna wa mina wa ni yimetela wa ni bukutela na yi tiva ngoma mara swa ku u na music video ya ngoma leyiwa a hi swona ni swi hleketini a ni nga tshembi ku nga ku ri na music video or ku medeme loyiwa a nga va kha phusha hi ndlela yaleyo leswi swa ku as in aba na music video a ni nga tshembi mastiva otherwise yena wa yimbelela u na talente ya ku yimbelela nge n'wi tsoni swisweswo wa yimbelela mani loyi u na talente ya ku yimbelela u niketiweni no wonder a ri la xigazini kahle cause tinqambi ta va ka mhani exigazini ho hlayelele ku na va Dr Sandlene vo mhani wa Flow vo Shongi vo mani van'wanyani va ka mhani va nga xigazini vele ku na vo Sina Mphakathi ku na mani un'wanyani ni nga ta n'wi hlaya a bako a nghena ku na Miss Hillary ku na ho hlayela vanhu va kona na va le ku pusheni ka content ku fika kwalano ku fana na mani loyiwa I know this video was taken 3 years back mara either way ne a mani loyiwa ku yimbelela i talente ya yena I just wonder and then ntakamba ku if a ri na tona tihiti tin'wanyani ku hitwa kambe ya mahlweni ku nga vi ku ri swin'wanyani otherwise mingiseri na museketeri wa Gaza Reactors mi ni tsaka ngopfu loko u vone video leyiwani kuze yi ta fika umakumu otherwise u nga rivali ku subscribe ka channel ya Gaza Reactors u like video leyiwani u ni followa ka Facebook I go by the name Dio Valentines ka Facebook TikTok I go by the name Dio Valentines YouTube Gaza Reactors otherwise kusuka ka mina ku ta ka wena ni ku rhandza rirhandzu ra love hi ta vonana ka video leyi taka